салом алейкум бародаро, ҳама кас ҳастед хубем. Бародарҷоно, ирӯзаи видеомон боз дар бораи сайти Linmax меравад. Дар ин видеомон мо тарзи вивод ва тарзи попониркуниша ба картои Сбербанк ва картои урӯзи шумода нишон метаҳем. Видеоро то хиша тамошо кунед ва тарзи пусункоркуниро ёд бигиред бародаро. Дар аввал касе ки регистратсия гузаштагӣ нест, ман якум видео дар тарзи регистратсия нишон додам, бидоред тамошо кунед. Ҳоли мо рост дори сайтмон медонем. اینجا کپچه یعنی ربات همین کپچه را میگذاریم دسته بالاش تا کلیک کردیم خودش اتوماتیک گالچکا گرفت. اینجا دانیامون رو میزنیم و خود میکنیم در سایت. چه دیدین اینا ما در سایت اومدم برادرها. ما این سایت اینا 320 روبل پاپان کردم، اونجا 355 روبل ای سایت ما ویوت کردم، یعنی سوما ما با فایدهش ویوت کردم. با این 58 روبل دیگه در بالانسم هست برادرها. ҳозир ман шумода тарзи виводши аввал нишон метавонам, баъд тарзи пополниша через картои Сбербанк ва Тинькофф Россия например шумода нишон метавонам. барои вивод кардан инҷа вивод средства мегирем бародаро. нави берте кошелок мега ина кошелоки пайр. касе пайр надора бародаро, ссилкаша дар закреплении комментария мемонам. бадуроин регистратсия кунед ва дар ҳамин сайт попанд кунед шумо. ина пайра интихоб кардем, мегирем суммуна. ما 158 روبل ҳозир вивод мекунем дар пеши шумо. 158 рубл мегирем бародаро, вивод меҷиқем. Выплата успешно подтверждена, проверьте каш баланс кошелька мега. ина ҳоли мебинед успешно шудидем. ина 158 рубл ва вивод кардагим 100 рубл, 255 рубл ҳамаш гузаштаги. ина успешно дори пай кошелокмон медорем, мебинем ки суми мо гузашта ё не. камтара гузар мекунем бародаро, пайр кошелок загрузка бигира. дори пайр кошелок мо медорем. оли историяша мебинем, баланс абнека. ин 158 рубл бе ягон комиссия муда омад гузашт бародаро. чхеле хитон дидесем. яъне сайт вивод кеса шумо ҳам бидороин ҳама каса бародарҷоно кор кунед. сайт беҳтарин сайта барои суматуна зиёд кардан. дар муддати 2-3 рӯз, дар муддати 1 рӯз 2 рӯз шумо уже фоида да мебироед. фақат фоида да кор кунем бародаро. чӣ хеле дидесен ина депозитои ма як депозитам активе не, ҳамин то қилф шиданша то ҳафтама ма ждан мекунам. ҳамин депозити ма қилф шава, баъд депозити нав ҳуй кунед. агар як депозитон активе боша бо 2-3 та дига кунед, сайт шуморо заблокировать мекуна. ҳамина шумода саве наметам накунед ин кора ки сайт шумода заблок мезана. ма ҳоли тарзи пополниша через картаи Сбербанк шумода например нишон метам. ман Сбербанк надорам, шумода например нишон метам. агар шумо ина агар 5000 рубл например мегирем бародаро, инҷа бигирем мега ина виза карта мастерка якум дамондага номра мегирем. ина 5000 рубл агар ба картаи Сбербанк кардани боша, ина 5000 рубл далемен дар муддати 50 соат шумода 9250 рубл фоида меомада. ина чӣ хел дидесен попоин таҷиқ кидем. ина ду дагмон ина ми даниёи картара мегирем бародаро. банкшон ба SPP дай бидорен дар оплатит по карту кинен дари банктонда ва нем номрои картара бимонед. ина 5 биинҷа 5000 рубл туғри дар карта ҳамон партоен. да баъди партофтан гузашт сумтон биен ҳамиса анҷа аҷизат кинен я обновлениш кинен сайта я обновление кинен, худаш автоматик сум мегузарафан бародарҷоно. барои ҳамин осона ка тарзи пополнит куниш шумо дар ина савен метон бидорен пополнит кинен ва сумтуна зиёд кинен. ина нигоҳ кинен агар 5000 рубл хоб кинед дар муддати нигоҳ кинен бародаро чанд соата мег 45 соат дар 45 соата шумо 9250 рубл фоида тозатон мешавад бародаро. 4250 рубл шумо да фоида мешавад дар муддати 2 рӯз. ина ба тарзи пополнит кунӣ ба виза карта ба пайр кошелок ма дар видеои пешина нишон додагиам. бидорен ҳама каса тамошо кунед. чӣ хеле гуфтам бародаро, 2-3 депозит рӯи ҳам накунед ки заблоктон мекунам, баъд пушаймон мешед. ва баъде ки суматон ҷамъ шидем ҷа ҳамаша вивод кунем, баъд бигирен бо депозит кунем. баъди пир шидани маҳкам шидани депозитон. ина мебояд тарзи депозиткунии аи сайт бародаро бидороен ҳама каса кор кунен
шумода рӯзи хуб.